Embajador de Rusia acá Bolivia Barcara Irptireja Bolivia TV tuqipiwa aruski poweraki hupaja sawerakiwa acá Bolivia Barcanua acá Sputnik B like wakura luraweja utjari sasidawa arstaweraki. Hay que resaltar que una vez Askin hamawa yatianya Sputnik Centro Luraweja Patunka Pusini Aka Paksin Kasawa Tukuya Sirakini Ukamapin ha Aka Bolivia Marcanwa Aka Wakunanaka Loranya Takeja Yathata Winakaja Utiani Ukama Amtampi Sarantanya Takeja Aka Bolivia Marcana Yathat Tanakaja Utiki Hupanakarua Ukama Yathata Winakampi Sarantanya Takeja Yatichataski Ukamatua Embajador de Rusia Tata Mikhail Ledenev Hupaja Arst Aweraki, Aka Bolivia Marcanwa, Sputnik, Light, Wakuna Luraweja Utjani Sasina. hablamos de un proyecto de perspectiva. Aka Amtaja Nayatakeja Wali Wakiskiriwa, Ukamapinha, Aka Bolivia Marcana, Wakunanaka Lurnyatakeja, Askiyat Hat Atanaka, Ukamraki, Amtaninakawa, Utjaraki, Ukama Amtanaka, Uthipanwa, Aka Bolivia Marcanja. Sputnik Light Sutini Wakunaja Lurasirakispa Aka Wakuna Nakaja Rusia Marcata más certificación Ukamasa Loratarakiwa Aka Wakuna Lorawimpeja Maha Keroja Maha Wakuna Mpikiwa Wakuna Tarakispa Ukamata Aski Hark Akaweja Hupatoke Utgenia Pataki Defensa, ¿no? contra el COVID. Ukatja, embajador de Rusia, Aka Bolivia Marcana Iriptereja Sawirakiwa. Akama Amtanakaja, Rusia Marcampi, Ukamaraki Bolivia Marcampi, Aski Ernakawi, Ukatja. Aski Aruski Pawi Uthipanwa Amtasiraki Sasina. Bolivia para nosotros es un... Bolivia Marcampi, Ukamaraki, Rusia Marcampeja, Aski Amtawi Nakawa, Irnakasiraki. Ukama Aski Aruski Pawi Uthipanwa, Akama Amtanakasa Amtataraki. Ukamata Bolivia Marcana Hakasipki, Marka Chinakaro Yanapt Awiha Uthanya Pataki. Hichaja, Askin Hamarakiwa Yaka Amtanakasa Irnakasiskaraki. Ukamata Markat Yanat Aweja Uthanya Pataki. He encontrado varios puntos de interés común.